Kugeza ubu ngubu abakongomani barimo kuva mu gihugu cya Kongo berekeza mu Rwanda barimo gusubizwa mu buryo bukomeye cyane, ariko ubu ngubu abanyarwanda barimo kuva muri Kongo baza mu Rwanda, u Rwanda rurimo kubakira. Bihagaze bite? Kubera iki abanyarwanda barimo kwakira abanyarwanda bagenzi babo barimo kuva muri Kongo, ariko abakongomani barimo kuza bahunga kino cyorezo cya Ebola bazanga mu Rwanda, abanyarwanda barimo kubanga. Bihagaze bitano ku mupaka, ibintu bimeze bite? Gusa igitangaje ngo nuko ngara abakongomani bari baranze kuva muri Kongo baza mu Rwanda bitewe nuko ngo bari bazi yuko mu Rwanda hari intambara, aho kugeza amagingo aya ngaya ngo kino cyorezo cya Ebola kikaba cyabakomeje, ndetse ngo abenshi bakaba barimo kuza birukanka bazanga mu Rwanda mu buryo bwihuse cyane. Kugeza ubu ngubu duce dutandukanye two muri Repubulika na Demokarasi ya Kongo, aho abantu benshi barimo kugenda bambuka bava, ndetse bivuga ko tuno duce turimo kugenda twibasirwa na kino cyorezo cya Ebola mu buryo butangaje cyane kandi mu buryo bukomeye. Kugeza ubu ngubu agace kibasiwe cyane na Ebola muri Repubulika na Demokarasi ya Kongo ni intara ya Ituri province iri mu burasirazuba bw'iki gihugu. Uduce kandi turimo turavugamo ubwandu bwinshi cyane kurusha utundi, nahitwa muri Mongobar, agace gakorwamo ubucuruzi bw'amabuye y'agaciro, kavugwamo abantu benshi cyane bakekwa kwandura ndetse n'impfu nyinshi cyane zirimo ziba kabisa muri kano gace gakorwamo aya mabuye y'agaciro. Akandi gace ngo karimo karagaragaramo icyorezo cya Ebola mu buryo bukomeye cyane, agace kitwa Rwamara, ndetse ngo ibipimo byafatiwe muri kano gace byagaragaje yuko rwose Ebola yamaje kwataka abaturage baho mu buryo bukomeye cyane. Akandi gace ko muri Repubulika ya Demokarasi ya Kongo kibasiwe n'indwara Ebola nakitwa Bunia, aho mu Rwanda turi naho harimo abantu bakekwa kwandura ndetse bamwe bapfirayo bashaka ubuvuzi ariko babubuze. Hari kandi ngo n'impungenge zikomeye z'uko ngo iyi ndwara yatangiye gukwirakwira mu ntara Nord Kivu, cyane cyane ngo muri Goma haramaze kwemezwa yuko nibura abarwayi bamwe bamaje kwitaba Imana mu buryo rwose bukomeye cyane. Ikibazo gikomeye ntago ari Ebola gusa, ahubwo ikibazo gikomeye nuko ngo duce twose duhuza intambara n'umutekano mukeya, urujya n'uruza rw'abantu benshi, ubucuruzi bwambukiranya imipaka, ndetse ko n'abantu benshi bagiye bahunga intambara bakajya mu nkambi imwe. Ibingibi byose ngo birimo kugenda byongera icyorezo cya Ebola bitewe nuko abantu benshi bahunze ndetse bagahungira ahantu hamwe ari abantu benshi cyane muri iki gihugu cya Repubulika Iharanira Demokarasi ya Kongo. Ibyo rero birimo biratuma virusi ishobora gukwirakwira vuba cyane cyane igihe ubugenzuzi butarimo burakorwa mu buryo bukomeye cyane. Mu Rwanda kugeza ubu ngubu umusaza Perezida Paul Kagame yavuze ngo iki? U Rwanda rwakajije ingamba zo kugenzura abinjira n'abasohoka ku mupaka nyuma y'uko hagaragaye uburwayi bwa Ebola mu mujyi wa Goma muri Repubulika na Demokarasi ya Kongo, ndetse kugeza ubu ngubu ibintu bikaba gikomeje kuzamba mu buryo rwose bukomeye cyane. Ibirongo byateye impungenge abaturage ba Goma basanzwe bambuka umupaka buri munsi baza gushaka imibereho mu Rwanda, ndetse ko bamwe babwiye ibinyamakuru bitandukanye yuko abanyarwanda bataha aribo bemerewe kwinjira mu Rwanda, mu gihe abanyekongo batemerewe kurenga umupaka baza mu gihugu cy'u Rwanda. Gusa ariko kandi andi makuru avuga ko abanyekongo benshi barimo guca mu nzira za bucoracora kugira ngo barebe ko bangwa kino cyorezo, ariko ibintu byakomeje kuzamba bitewe nuko inzira zose barimo kugerageza gucamo abanyarwanda barimo ko bari hafi, ndetse n'abasirikare bagose imipaka yose bakababwira bati musubireyo. Nkuko urimo kubibona imbere yawe, dore ngabo n'abantu rwose bari ku mipaka basa nkaho bagerageza kwambuka, ariko abanyarwanda barimo kubabwira bati musubireyo. Abanyarwanda aribo bemerewe kwambuka gusa, abakongomani ntabwo bemerewe kuva muri iki gihugu cya Repubulika na Demokarasi ya Kongo baza mu Rwanda. Izi ngamba kandi zije mu gihe Goma isanzwe iri mu bibazo bikomeye cyane kubera intambara, aho uyu mujyi umaze igihe ugenzurwa n'inyeshyamba za AFCM 23. Amabanki kandi menshi ngo muri uyu mujyi nayo ngo ntabwo akomeje gukora neza, bituma abaturage benshi bajya mu Rwanda gushaka amafaranga, ibiribwa ndetse n'ibindi bikoresho by'ibanze. Abacuruzi kandi n'abakora ubucuruzi hagati y'u Rwanda na Kongo bavuga yuko izi ngamba zo kurinda Ebola zirimo zirushaho kongera ubuzima bubi n'ubukene abaturage bari basanganywe muri iki gihugu cya Repubulika na Demokarasi ya Kongo, bitewe n'uko abakongomani benshi bazaga guhahira mu Rwanda, rero kugeza ubu ngubu umusaza akaba yafunze imipaka yose uhuza u Rwanda ndetse n'iki gihugu cya Kongo. Umwe mu baturage yavuze yuko ibintu bikomeje gukomera, yagize ati twari dusanzwe duhanganye n'umutekano muke ndetse n'abantu bitwaje intwaro hirya no hino, none ubu ngubu hiyongereyeho na Ebola, ibintu rwose byakomeje kuzamba hirya no hino, ndetse rwose abaturage benshi barimo kuvuga yuko abantu benshi batarimo kwicwa n'iki cyorezo cya Ebola, ahubwo kugeza ubu ngubu abantu benshi barimo kwicwa n'inzara bitewe yuko abazaga guhaha mu Rwanda kugeza ubu ngubu batarimo kubona uko baza guhaha mu gihugu cy'u Rwanda. U Rwanda kandi ruvuga ko rwongera uburyo bwo gupimba ndetse no kugenzura abantu ku mipaka nyuma y'uko Ebola yemejwe mu mujyi wa Goma hafi y'umupaka warwo. Hari kandi impungenge ziyongereye nyuma y'uko umuntu yishwe na Ebola i Kampala muri Uganda. Ngayo nguko rero birimo biravuga yuko mu gihugu cya Uganda naho rwose ngo Ebola yahageze, aho rwose urimo kubona abantu bambaye ibyenda by'ingero ndetse n'imihondo bipfurije mu buryo bukomeye cyane, bakaba basigaje akanya k'ubuhumekero, kandi nabwo bakaba barumeka mu buryo buke cyane kugira ngo badahumeka kino cyorezo. Ndetse amakuru menshi arimo kuvuga yuko kino cyorezo cyavuye muri Kongo noneho cyatatse i Kampala mu mujyi w'Ubugande. Abashinzwe ubuzima bavuga yuko abantu bose bamaze guhitanwa na Ebola bari baherutse kuva mu ntara ya Ituri, imwe mu duce twa Kongo twibasiwe cyane n'iki cyorezo rwose mu buryo budasanzwe. Kugeza ubu ngubu abantu 240 bakekwaho kwandura Ebola barimo kubakurikirana
ndetse bakaba barimo barabapima. Ibihugu byo muri Afurika y'Iburasirazuba birimo Kenya ndetse n'Ubugande nabyo kandi byakaje igenzura n'imipaka no ku bibuga by'indege kugira ngo bikumire kwirakwira ry'indwara, nubwo mva mu mujyi wa Kampala ngo umwe yafashwe n'iki cyorezo cya Ebola ndetse rwose akaba yagaragaye mu masaha y'umugoroba, ubwo ngubwo no munsi w'ejo washize. Ni mu gihe kandi kugeza ubu ngo nta murwayi wa Ebola n'umwe uragaragara mu Rwanda, nubwo kino cyorezo cyongeye kwaduka mu bihugu by'abaturanyi nka Repubulika ya Demokarasi ya Kongo. Ni mu gihe kandi Minisiteri y'Ubuzima Minisante yemeje yuko imipaka ikomeje kugenzurwa cyane kandi ko nta muturarwanda n'umwe urandura iyi ndwara, rwose numva ko ari ibintu byiza cyane. Hari kuko kandi by'ingenzi byakajijwe mu gupima iki cyorezo cya Ebola, harimo nk'ubugenzuzi ku mipaka aho barimo gupima no kugenzura abantu bose binjira mu gihugu baturutse mu duce twagaragayemo Ebola. Ikindi kandi abanyarwanda barimo gukora no guhugura abahanga aho barimo kongera ubushishozi abakozi bo mu nzego z'ubuzima kugira ngo babashe kwitwara neza ndetse no gufasha umuntu wese wagezweho na kino cyorezo. Abanyarwanda kandi bakomeje kugira ubukangurambaga aho barimo gukomeza kwibutsa abaturage kwitwararika ndetse no kugira isuku, cyane cyane gukaraba intoki kenshi cyane. Minisiteri y'Ubuzima irangaza abaturage mu gukomeza ibikorwa byabo bisanzwe ariko bakirinda ingendo zitari za ngombwa mu turere twugarijwe n'iyi virusi ya Ebola. Ngaye nguko rero kuko byifashe muri Repubulika ya Demokarasi ya Kongo, mu Rwanda ndetse no mu Bugande, ndetse kandi mwamaje kumva yuko kino cyorezo cya Ebola no mu Bugande cyageze mu mujyi wa Kampala kamaje gufatwa umuntu umwe. Ngaye nguko rero ingini Obitime News kama kawaida karagaciyemo na wongene cyari mwenye habari Obedi nakagaruka. Obitime News.